Muraho neza nshuti bakunzi ba Home News TV, tugeze mu masaha y'amakuru ashyushye cyane. Ni amasaha muri iyi saha rwose intambara zongeye kubura ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri teritwari ya Kabare, yaba muri teritwari ya Uvira ndetse no muri Karehe no muri Masisi. Hose rero urugamba rwongeye kuba ruhabera, tugiye kuza kubabwira byose rero ko bihagaze, akantu ku kandi ido n'ido byose rero tugiye kuza kuba tubibanyuriramo muri rusange. Ikindi rero wamenya no kuri buze kuba rwose umenya andi makuru akomeye cyane, aho FARDC yongeye kwirukankanwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu ngubu rwose irimo iravuza induru, irimo iratabaza uyu mutwe w'intare za Sarambwe bamereye nabi. Gusa nabo ku rundi ruhande barimo barahamagariza imiryango mpuzamahanga ko ngo irimo irica abaturage ndetse n'abanyamuryango bayo. Ubwo rero kuri buri ruhande bisa naho ari 50-50 kuko bose barimo gukubitwa mu bice bitandukanye. Turaza rero kugenda tureba umwe ahari kudomina n'undi ahari kudomina, turebere hamwe uko urugamba ruteye kugeza aya masaha. Ikindi wamenya nuko rero Perezida Putin yatangaje n'uburakari bwinshi cyane ko yatengushwe na mugenzi we w'Uburusiya ndetse ko agiye kumufatira ibihano bikarishye. Gusa ku ruhande rw'Uburusiya nabo bamaze kuba batangaza ko badatewe ubwoba habe na gato bw'ibyo Trump arimo aratangaza. Trump rero ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urimo uratangaza ko rwose yari amaze iminsi ari kugirana imishyikirano na mugenzi we w'Uburusiya, ndetse ko rwose abona ko biri gutanga umusaruro, ko mu minsi mike iri imbere hashobora kuzabaho rwose guhagarika intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ariko bikaba byatumye rero ku rundi ruhande mu ntambara n'ubundi Uburusiya bwongeye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri Ukraine, byatumye Trump yongera kurakara cyane. Ibi byose rero nibyo tugiye kuza kuba tubabwiraho, ibi byose nibyo tugiye kuza kuba tubabwira muri aka kanya. Nizere ko mumeze neza muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Turabasuje inshuti bakunzi bacu, twizere ko muzabana natwe umunsi ku munsi, muzagenda mudukurikirana mugakanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment. Reka dutangirane n'amakuru yacu rero, nta mpamvu yo gutinda mu makorosi. Twihute cyane ubu tuvugana ibintu birakomeye. Hari amakuru ari kuvuga ati idubu zatojwe na Generali Makanika ngo zikomeje kugaragura ngo ituze ngo n'amahoro imurenge. Reka tuze turebere hamwe impamvu ibinyamakuru byinshi byagiye bihuriza kuri iyi nkuru, ndetse turebere hamwe ibikomeje kugenda biri kuvugwa hano imurenge. Turi buze no kubandanyiriza muri za Karehe ndetse na Kabare habarizwa n'ikibuga cy'indege cya Bukavu, naho hari amakuru akomeye cyane ari guturuka. Ariko duhere kuri iyi nkuru titire ikomeye cyane ibinyamakuru byose bikomeje guhurizaho, bivuga ati dubu zatojwe na Generali Makanika werutse kwivuganwa mu mezi ashize, ndetse yayivuganwe na Generali Masunzu, ndetse bari kuvuga ko ngo rero idubu yasize atoje ngo zikomeje kugaragura ngo ituze n'amahoro by'imurenge. Si byaba biteye bite? Reka tubyinjire tubijye imuzi. Ngo nyuma yaho rero n'ubundi ku munsi w'ejo ku wa kabiri, ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo zateraguye n'ubundi amasasu menshi cyane mu bice byo mu marembo n'ubundi ya Rugezi. Umutwe rero watwirwaneho n'uwa 23 bikerekezayo ndetse bikajya gutabara n'ingoga. Abarasaguraga n'ubundi rero bahise ngo bahunga byihuse cyane, bitumye rero n'ubundi muri ibyo bice n'ubundi ngo hagarutsemo ituze n'amahoro, nyuma y'uko aya masasu yakomeje kurasagurwa n'abo ku ruhande rwa Leta y'i Kinshasa. Bahise birukanka bakibona abasore b'intare za Sarambwe n'amadubu yatwirwaneho. Gusa rero n'ubundi ngo amasasu ngo yarashwe kuva mu gitondo cya kare ku munsi w'ejo ku itariki ya 15, ariko n'uyu munsi yongeye kuba azinduka cyane. Kuri uyu munsi ku itariki ya 16 rero biravugwa ko ku isaha zisaga saa 10 gutyo z'urukerera nibwo hongeye kumvikana andi masasu agera kuri 5 yarashwe, abaturage barikanga. Amakuru agaragaza ko n'ubundi riri yahuriro ry'ingabo za Kongo zarasiraga n'ubundi aho bita Igasiro no mu tundi duce duherereye n'ubundi hafi ya Rugezi, aho igenzurwa n'ubundi n'umutwe watwirwaneho n'uwa 23. Nyamara ngo nubwo ku ruhande rero rwa Leta bagaragaza
bagaragaje kurasa n'ubundi bya cyane ngo ariko ngo nta wabasubizaga n'ubundi kuko barasaga ku ruhande rwa M23 tw'u Rwanda ariko barabanza barabihorera baratuza nyuma aho babakubitiye ijisho ngo bayabangira ingata. Usibye ko rero n'ubundi abo muri iriya mitwe yombi ngo berekeje n'ubundi muri ibyo bice byarimo biturukamo amasasu cyangwa se byumvikaniramo iko guturika kw'imirwano. Intwaro n'ubundi rero ngo bakoreshaga bahise birukanga cyane barazisiga ndetse bahita bahunga ituze ritangira kugaruka. Ibindi bice n'ubundi rero byavugiyemo n'ubundi iturika ry'ibisasu byinshi ku munsi w'ejo ni nko mu gace bita Kabanju ndetse no mu nkengero zako nk'aho bita Gitumba ndetse n'aho bita Matanganika. Aka ni agace kongeye kumvikana ko nako cyangwa se n'uduce twumvikaniyemo n'ubundi rindi turika riremereye cyane rihambaye ku ruhande rw'umutwe wa M23 bakaza gutabara. Kugeza ubu ngubu rero n'ubundi ngo ni hazwi icyaba n'ubundi cyarateye ririya turika ry'imbunda ridasanzwe ryaturikiraga n'ubundi muri utwo duce tugenzurwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya RDC. Gusa kimwe cyo mu cyumweru ubundi gishize abo mu mutwe n'ubundi wa Mai Mai Biroze Bishambuke basanzwe n'ubundi basanzwe bakorana bya hafi n'ingabo za FARDC basubiranyemo hariya Igasiro. Murabyibuka ko twabibabwiye ndetse bamwe muri bo baza gupfa ndetse no mu Kabanju ahangaha bose bari baje kuba bahakindaguranira kandi isubiranamo n'ubundi ryabo ryasize ritwaye ubuzima bw'abantu bagera kuri 5 barimo na majoro wo muri uwo mutwe ndetse n'umudamu bivugwa ko yari afitanye isano ya bugufi na Colonel Ngoma Nzito umuyobozi n'ubundi wa Biroze Bishambuke. Ngo nubwo rero n'ubundi bitavugwa ko n'ubundi bitavuzwe ko bari bongeye n'ubundi gusubiranamo ariko twirwaneho n'ubundi yo yagize uruhare runini cyane mu guhosha n'ubundi urugo rusaku rw'imbunda kuko yahagaze mu duce tw'imbunda n'ubundi kuko yahagaze n'ubundi mu duce turangiza n'ubundi imirwano n'ubundi yari iri kugenda yumvikana. Abaturage rero mu Mikenke ndetse na za Minembwe n'aho bita Rurambo bari bafite ubwoba bwinshi, bari bahangayitse. Ahanini ibi bice n'ubundi byinshi byo muri byari byoherejwemo abasirikare benshi. Ubwoba bwari bwakomeje kugenda buba bwinshi rero ariko kubera ngo abasirikare generali n'ubundi Rukunda Michel Makanika wahoze n'ubundi ari umuyobozi mukuru w'umutwe wa Rwanda ho yasize ngatoje abasirikare neza byatumye bakora akazi gakomeye cyane abaturage bongera gutuza. Gusa n'ubundi ngo mu kubohoza ibyo bice byongeye n'ubundi kugarura umutekano nituze mu Banyamurenge bari babuze n'ubundi intwaro yabo ikomeye cyane idateze n'ubundi ngo kuzibagirana muri bo uwo bita nyine Rukunda Makanika Michel. Ibyo benshi rero n'ubundi ngo bahera ko bavuga ko Imana yashatse n'ubundi guhumuriza ubwoko bwayo ibwirukanira n'ubundi umwanzi wabwo muri Minembwe, Mikenke ndetse na Rugezi. Imyaka yari ibaye n'ubundi rero ngo 8 kuko kuva n'ubundi muri 2017 kugeza muri 2025 Abanyamurenge badatekanye namba ndetse bageraga muri centre ya Minembwe izwi nk'umurwa mukuru w'Imurenge n'ubundi bikandagira ko bawunyuragamo bazi ko harimo amabandi ubwicanye buteye ubwoba. Ngabenshi rero n'ubundi banayiguyemo cyane bicwa na FARDC yayigenzuraga n'ubundi muri iyo myaka 8 yari itambutse. Gusa twirwaneho n'ubundi rero ngo kuri ubu iyobowe na Freddy Kaniki Rukema ndetse no bita Brigadier General Charles Sematama babashije n'ubundi nabo ngo kugarura amahoro muri icyo gice cyose kuko basigariyeho neza uwo bita Makanika. N'ubundi rero ngo ubungubu Abanyamurenge muri Minembwe centre bagenda ijoro n'amanywa batitinya kuko badahungabanya
ese badafite navuga ngo ubwoba, kuko bizeye neza ko uyu mutwe ukomeje kubarindira umutekano. Reka tuva ngaho tugaruke ku ruhande n'ubundi rwa koalisiyo ya FARDC. Biravugwa ko abagera kuri batatu n'ubundi bashinjwa gutera inkunga ADF ya muri RDC nabo bongeye kuba bacakirwa. Ubwo rero ku ruhande n'ubundi rero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zafatiye n'ubundi bihano umugabo w'umunyasomaliya, umunya-Uganda ndetse n'umunyafurika y'Epfo, ndetse ibashinja gufasha umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe n'ubundi na Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko ifatiye bariya bagabo n'ubundi bihano bikomeye cyane kubera gukorana n'ibivume. Iyi minisiteri n'ubundi rero ngo isobanura ko imitungo n'ubundi aba bantu bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba gufatirwa hashingiwe n'ubundi kuri iki cyemezo, ndetse ko nta muntu uba muri iki gihugu wemewe kuboherereza amafaranga. Umunya-Uganda rero n'ubundi wo bita Hamida Nabagala ndetse ashinjwa gufasha ADF kubona amafaranga no gutera n'ubundi inkunga igitero cy'iterabwoba cyagabwe aho bita Kampala mu murwa mukuru wa Uganda muri 2021, kigatwara n'ubundi ubuzima bw'umuntu umwe, abandi benshi bagakomereka. Ubwo rero murumva ko iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo rwose iramagana. Reka tugaruke ku rundi ruhande gatoya cyane, tubabwire ko ku munsi w'ejo naho muri Kabare habereye urundi rugamba rukomeye cyane. Ku munsi w'ejo i Kabare humvikaniye urugamba rw'injyanamuntu, urugamba rw'akamaramaza, aho kuva mu gitondo cy'ejo n'ubundi hari habereye irasana muri Kabare, Kare ndetse na Masisi. Ibitero byasize n'ubundi hari abasirikare benshi babiguyemo ndetse abandi benshi barakomereka, bituma rero n'ubundi hongera kugaragara ko ku mpande zombi hari kubaho ibintu bidasanzwe, kuko M23 ku munsi w'ejo yashinje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero mu bice bituwe n'abaturage, ndetse inavuga ko rwose hari abagera kuri 4 bishiwe aho bita za Cirunga. Ariko ku ruhande rwa FARDC nabo bashinja uyu mutwe wa M23 ko ngo warunze ibitwaro ndetse unagaba ibitero mu bice bigera kuri 4 kuri FARDC, ngo by'uruhererekane bikomeye cyane, byatumye rero bamagana ibyo M23 yakoze cyangwa ibitero yabagabyeho. Ibitero rero bikomeje n'ubundi kuri uyu munsi kuri itariki 16 biracyakomeje, gusa turagaruka tubabwira byinshi kuri byo. Imana ikomeze ibarinde. Turanababwira ku byo Trump yavuze kuri Putin mugenzi we n'ibihano yamufatiye. Imana ikomeze kubaha amahoro. Ciao ciao.